ଫେରିଆସିଲ ଲାଗିଲା ନା ଦୟା ଆସିଲା ସେ ଯଦି ରାମନାଥର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଅବସ୍ଥା ତୁ ଜେଲ ହୋଇଯିବ ଜେଲ আরে পারা আছি আপনা হস্তে দেবা সেদি কে হেব তার প্রতিবাদী কিও ঘর ভিকিত কুম্ভীর পরকু দোষ দেই লাভ বসকে সে পুলিশ অফিসরটা মারিବାକୁ মতে বহুত টাইম লাগিলা কিন্তু যেতବେଳେ জানিলি সে পুলিশ অফিসরটা আউ কেই নুয়ে আমার দিলীপ বাবু বলি মারিବାକୁ তম হাত বাধা দেলা এলে ମୁଁ ଆଣିକି ସିଜ୍ କରିଛି খালি সেদিক নুয়ে সা আউরি মধ্যে আমার দেশি মদ ঘাটি গুলিক রিসিভ করে বসকে আউরি মধ্যে ধমক দেই ওটা ব্লু হিল ট্রেন করিব রে বসকে ও তোই শ্বশুরের এমিতি ক্ষতি করে পারে কইলে সা সেইটা ওতে ব্যক্তিগত সন্তান এমিতি হোমলে কাইকি দিলীপ বাবুকে আমার হাত উঠারে রাখিବାକୁ পড়িব সা না বসকে না বিশ্বজিৎ রাম বাহাদুর কাହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେ ନା ବସକେ ତମେ ଯାଅ ଡ୍ରାଇଭର କୁହ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁ সা ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ମର୍ଡର କରି হারিগুনি হারিগুনি হারিজিবু ঠিক এমিতি দিনে হারি যাইছিলে মহাভারত রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার এক ছত্রবাদী শাসক দশানন ভাই মনে ଅଛି 6 মাস 8 গুণ্ঠর কথা মনে ଅଛି তো উদত্ত পিতা রামচন্দ্র মঙ্গরাজর শেষ অবস্থা କଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ তারা সীতা সুরাতকে হত্যা কলা পরে সন্ধ্যায় ঔরঙ্গজেবর অবস্থা কম হয়েছিলা What? হিরোসীমা নাগাসাকির ভয় হয়তা হিটলরଙ୍କ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦିନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିଭତ୍ସତା ଖଣ୍ଡା ଅସଂଖ୍ୟ ପରିଣତ କରିଥିଲା ହେଲେ ସେଇ ମାତ୍ର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା ହେଲେ ସେ ପାଇଲା କ'ଣ ଶେଷରେ ଅଛୁଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୋଇ ମଶାଣି କରିଲୁ ମଶାଣି ତୁ ଜାଣୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଜାଣେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣରେ ଶାସନ ବିନାଶାୟ ଚତୁଃ ହୁସିଆର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର ଆହୁରି ମାର ତୋ ହାତର ମାଳ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏମିତି ରାଜା ଦୁର୍ପଦ ପ୍ରେତାଘାତ କରି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଫଳରେ ସେ ପାଇଲା କ'ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଶେଷରେ ସିଏ ଅଛୁଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୋଇ ମଶାଣି ଗଢ଼ିଲି ମଶାଣି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖସି ଯାଇଛି ବୋଧେ ବସକେ ଭିଟାମିନ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଆ ନା ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ମୋତେ ମୁଁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବିନି ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ନା ବିଶ୍ୱ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ତତେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ହବ ନା ବିଶ୍ୱ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ
बहुत चा बड़ लोक मान को आज्ञा आपण मैडम बोली कहती से कौन तू शिखी न ए से लुगाटा सब सफा करिछ ओइ खा बासन माजिछ मो बेडरूम टा झाड़ करिछ हो सन बो सब काम सार देजी खाली बेडरूम टा ओ माय गॉड तू ये पड़छ तो बेडरूम टा सफा करिनो नहीं मन कथा कर कि काली ठार मो देहटा भलो नाही सेहि पे उठु उठु के डेई गला सेहि पे काम गुडा को पछै जाईची तू जो माने सो ना मैं सागे सागे तो बेडरूम टा सफा कर दोची जाउची हसो आज तुम डेली लाइफ रे चलिबा पई ए लिस्ट रे जहा जहा सब लिखा अछि गोटी गोटी के आइबो जेमते भूली न जाओ सानो बहू मद सिगारेट कैसेट एसब कोन होबो बुझी पारुनु मद पी सारिबा परे सिगारेट टाणीबा को आ सिगारेट टाणी सारिबा परे कैसेट लगे डांस करिबा को हुए डांस बुझी पारुनु सानो सुन मु एठी डांस करछि तू भीतर मो पाई ग्लास पानी ले आस जा एणिकी आम घरे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैमरामैन वीडियो जमी जीव किछि दिन परे पेपर रे बड़ बड़ अक्षर रे बाहर बहु चर्चित खलनायक रिंकी राय एबे चलचित्र आगदाड़ी रे तम जीवन रे प्लेन टाकू प्लेन करी चलाओ मजा भाउज जदि केबे मेशिनरी कंप्लेन थाए ताले सजाड़ी नियो ता नहले ओरे बापाई लैंड कोजी पाइबेनी लैंड बेटा तुमरो जानि रखिबा उचित मो होची ए घर रो कुळ बहु कुल बहु रो डेफिनेशन ता कोन हेया जे दांत न घसी चा पीबा रोसेई न करी मैगजीन पढिबा मा तुल्य बड़ भाउजंको सामने रे अधा रंगुला ड्रेस पिंदी डांस करिबा एटा होची मो स्टेटस रो गोटे नमूना जदि तम मन को भलो न लागुची तारे घर छाडी छाडी जाओ एई घर का तम डाडी कर नुए बड़ भाई कर यो महत चलो हाथ चलो कोची अरे महत चलो अरे महत चलो चलो कोची चलो महत चलो ए देखो दिले ए कोरी के नोकिरा बळे मोती एकुटिया पाई नाइ मजा भाई भाउज जहा कहउछंती से सब मिछ थाउ विजय आगु को बढे कथा दरकार नाही घर कथा घरे रहि जाऊ जदि बाहर आगु जाय तेबे ता माने तमे मते संदेह करूछ देखि छला परे आ संदेह करिवनी काहे की तुमरो सही विजय तो सेटा मजा भाई खंडिया सिगारेट न पिले ता मन शांति हुआ ना पैंट शर्ट खाइबी मो पैंट शर्ट पिली बाजार न बुलिले ता मन बुझे ना तुमरो सही विजय तो हां मजा भाई मु तुम्हारा सही विजय ठीक अछि तम सान भाई विजय ठीक अछि तो कथा जे सता ताले तो मजा भाई मता हाथ में नियम कहि कह ठीक जहा को से सब मिछ कहू ना हां मजा भाई सामान्य गोटे कथाटा पाई तम मुंडरे हाथ रखी मु तुम्हारा अपमान करि परिबिनी
রাজি ହେଲେ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନା ବୋଉ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିଯିବି କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ସେପାରେଟ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ଆଉ ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର। ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଏ ଘର ପଛରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଚଳିବ ମା ତା ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହବ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ମା ଏଇ କଥା ସହିପାରିବିନି ସହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେମାନେ ଯଦି ଆମଠାରୁ ସେପାରେଟ ହବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ମଝିଆ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅନି। ତମେ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବନି? ମଝିଆ ଭାଇ ସେଇଦିନ ମୋ ଘରକୁ ପାଇବି ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବି ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆସରେ କି ମଝିଆ ଭାଇ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା ନା ତତେ ତ ଭାଉଜ ନିୟମ ନା ମୁଁ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଏ ଘରୁ ଯିବିନି ଯିବି। ଆସରେ କି ଏ ଘର ଦୁଆର ଘରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ତୁ ଛାତି ପୁରା ପାଦ ରଖି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା। ଭଲରେ କହୁଛି ଉଠି ଯାଅ ଭଲରେ କହୁଛି ଉଠି ଯାଅ। ଆସରେ କି ରାଜଧାନୀକୁ ସେଠି ନାଚିବା ଗାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ତୁ ରୋଲ କଲା ପରେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବୁ। ତୋ ବାପା ଫୁଟାଇ ଦବ ଖାଲି ହଁ ବୋଲି କହ ଦେଖିବୁ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଆଠେଇ ଦେବି। तो बोपाटा लिसार अछि चल ए सुजोग रे हमें तू पळे जिबा मला बापा ना लिसा पे ये करसदी आमे केमे जिबा जे हेलो देई कि पळे जिबा देई कि जिबा ना बाबा ना ना
ବାପା ତମେ ତାକୁ ମାରନି ସିଏ ପରା ମୋ ରାମ ଭାଇ ଗୟା କାଟବି ଛଡ଼ା କିଏ କହିଲା ବାପା ଇଏ ମାର ସିଏ ନା ଇଏ মানে ফিল্ম ডাইরেক্টর রমাকান্ত বদরাজ ଏଠି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବ ହଁ ବାପା ରାମ ଭାଇ ନା ରାଜଧାନୀରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସେଥିରେ ମୋତେ ହିରୋଇନ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ ହେବୁ ସେଥିରେ কাহিনী নাম মো দেখিবা ভিতরে তা হাইট তা চেক অনেক কিছু মন্দ নুহ ହଁ ବାପା ମୋର ଯେମିତି ଫିଗର ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ କରିଦେଲେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବି ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବୁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବି কিয় মু যেতবেলে তা পাখে পাখে রହୁଛି তাକୁ କ'ଣ ହିଟ୍ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ମା ମହାରାଣୀ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ବାପା ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ ଯେ ଆଲୋ ମା ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ହିଟ୍ ହେଲୁଣି ନା ହେବୁ ବାପା ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ତମ ଝିଅର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଜାଣିଛି ଲୋ ମା ଜାଣିଛି ହେଲେ ଖାଲି ଭାବୁଛି କ'ଣ ରାଜଧାନୀର କଥା ସେଠି ସବୁ ସଳାଇର ଫଳକୁ ରଖିବ ହଁ ଯଦି କେବେ ବେକାବୁରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ କିଛି ନ ହଉ ତ ଯା ବାପା ଏ ମହାରାଣୀ ତେଣେ ପରା ଡେରି ହେଉଛି ସୁଟିଂ କାମ ସରିବ ଆଚ୍ଛା ବାପା ର ଫିଲ୍ମଟା କୋଉଠି ସୁଟିଂ ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ହେଲେ ଫଳ ବାସ୍ନାରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଭିଡ଼ କରିବାକୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହବ ବାପା ମୁଁ ସେଉ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୋ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକେସନ ଏଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି ରାମ ଭାଇ ଭଳିଆ କିଏ ହବ ଯେ ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ବାପା ର ସେଠି ମୋ ମହାରାଣୀ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଏଇ 15ଟା ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ବାପା ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ କରିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବି ନା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନା ମା ତୋ ଅନ୍ତର ବେଦନା ବୁଝୁଛି ବାପା ର ଜମ୍ମୁ ମହାରାଣୀକୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବୁନି କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଏ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିପାରେ ବାପା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ନା ମା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରାକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବେ ଏ ମହାରାଣୀ ତେଣେ ପରା ଡେରି ହେଉଛି ଚାଲିଲେ ନା ରହ। ଏଠି ଠିଆ ହୁଏ ନହେଲେ ଉଠିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହାରାଣୀ ତ ବୋପାଟା ତ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଲାଇଫଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ତୋଳେ କାଖେଇ ବଡ଼ କରିଛି ତୁ ଶହେ ଆସି ହିଟ୍ କରିବୁ ଆବେ ଶଳା ରମ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ଉଠିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ତ ଖୁସି ଖୁସି